Qed jiltaqgħu taħt saqaf wieħed f'Malta l-konferenza ta' jumejn id-diretturi ta' faċilitajiet korrettivi u servizzi ta' probation minn 46 stat membru tal-Kunsill tal-Ewropa. Taħt il-lenti ta' diskussjoni, il-ħtiġiet u l-isfidi ta' residenti fil-faċilitajiet korrettivi f'dawn il-pajjiżi, speċjalment il-priġunieri anzjani, in-nisa u l-barranin. Ma' TVM News is-Segretarju Eżekuttiv tal-Kumitat Ewropew għall-Prevenzjoni tat-Tortura tal-Kunsill tal-Ewropa, Hugh Chatwin, wara ruħu sodisfat bit-titjib li sar u li qed ikompli jsir fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. For Malta, it's been a couple of years since we've looked at the situation here, but what we've seen is a real improvement over the last 10-15 years in terms of the support that's provided to persons in prison here in Corradino prison in Malta, and that then helps them to prepare for their life when they leave. Spjega li f'dan is-sens Malta għandha prattiċi tajbin anki għal faċilitajiet korrettivi oħrajn fl-Ewropa. In that respect, I think for us, Malta and the prison sense is one that we're looking to, is one that can actually show lessons as well, good examples for the future. Ir-rimarka iżda li hemm bżonn aktar investiment biex jiżdied l-aċċess għall-akkomodazzjoni u l-opportunitajiet ta' xogħol għall priġunieri fl-Ewropa wara jiskontaw is-sentenzi tagħhom. It's essential that they have a home, so they have a roof over their head. If they go into a homeless situation, they're much more vulnerable and likely to recommit. The second one is to ensure that they have work or they have activities to do so that they can actually earn their own living and not be reliant on the state. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Servizzi Korrettivi f'Malta, Christopher Sigersma, qal li l-faċilitajiet korrettivi f'Malta qed jiżviluppaw kontinwament skont l-eżiġenzi tal-priġunieri fosthom diversi programmi edukattivi u soċjali biex jassistu fir-riabilitazzjoni tagħhom. Fil-faċilità korrettiva ta' Kordin bħalissa hemm madwar 750 priġunier. Nofsom barranin. Bidel għal awareness iktar milli il-popolazzjoni tal-ħabsijiet. Issa llum aħna aware li f'kull ħabs hemm ċertu nies li huma vulnerabbli, bħalma semmejtek l-ewwel nisa transgender, għandek il-popolazzjoni li dejjem tikber barranin li forsi għandhom problema bil-kultura u mill-komunikazzjoni għal familja tagħhom. Fisser din il-konferenza ta' jumejn f'Malta bħala opportunità biex il-pajjiżi membri tal-Kunsill tal-Ewropa jitgħallmu minn xulxin biex dejjem isaħħu sistemi korrettivi biex tkompli tissaħħar riabilitazzjoni tal-priġunieri Ewropej.